Kuća za odmor. Pepa je s obitelji odletjela avionom u drugu državu na odmor. Nadamo se da ste uživali u letu. Molim, pričvrstite pojaseve. Govori vam vaš kapetan. Uskoro ćemo sletjeti u Italiju. Italija! Zvuči predivno. Avion je sletio. Ajoj, Pepa je u avionu zaboravila medu. Trebamo auto da se odvezemo do kuće za odmor. Ovdje se iznajmljuju automobili. Zdravo! Buongiorno! Come posso aiutare una così bella signora? U Italiji ljudi govore talijanski. Trebamo automobil? Non capisco. Ja ću to riješiti. Stručnjak sam za razgovor. Treba nam automobil. Uovo! Ne jaje. Auto. Ne cvijeće. Ne. Auto! Bam bam! Bip bip! Odlično, George. Ta torba je baš teška. Jesi li sigurna da nam trebaju sve te stvari? Da, sve je jako važno. Hoćemo li se izgubiti kao svaki put? Ne, Pepa. Navigacija će nam pokazati put. Benvenuto all'auto del futuro. U Italiji navigacija govori talijanski. Proseguire sulla Možda ni ne trebamo navigaciju. Idemo ovim putem. Zapamti, tatice, ovo je strana zemlja. Možda tu voze drugačije. Vožnja je vožnja, mamice. Ne može se baš toliko razlikovati. Strada, porco! Vožnja u Italiji razlikuje se od vožnje kod kuće. Zdravo! Da, na odmoru smo. Tata, zašto nam vozači cijelo vrijeme trube? Valjda nas samo pozdravljaju. Možemo li mi njih pozdraviti? Naravno da možemo. Zdravo! Baš su prijateljski raspoloženi. Pepa s obitelji putuje prema kući za odmor. Uskoro stižemo. Da, ja se već počinjem opuštati. Medo! Zaboravila sam medu u avionu. Što? Moramo se vratiti po medu. Ajoj, to je policajac. Dobar dan. Ne znam što sam krivo učinio, ali obećajem da to neću ponoviti. Dobar dan. Vraćam ovog malog medu što je ostao na aerodromu. Hvala vam. Medo! Uživajte u odmoru. Stigli smo. Pepa je s obitelji stigla u kuću za odmor. Što li to imaš u toj teškoj torbi, mamice? Sve važne stvari za odmor. Lijepu biljku, računalo, konzerve hrane, termosice, zimsku odjeću ako zahladi, telefon. Nazovimo baku i djeda. Baka i djed paze na ribicu Goldi, dok je Pepa na odmoru. Jesmo li dovoljno nahranili Goldi? Daću joj još mrvicu. Halo? Halo, bako, mogu li razgovarati s Goldi, molim? To je Pepa. Za tebe je. I ti meni nedostaješ, Goldi. Bio je to dug dan. Sad je vrijeme za spavanje. Laku noć, mališani moji. Pepa i George brzo su zaspali u kući za odmor. Peppa Pig.